Sari kaham jotono phai manja phaija ukra chakra rok te ani dada bubi rok te ani saksoma rono kubai hambai yaparo ani mungha bablu tipra ani thaiha srinagar manaigurum ang tobo rungsri to bilonia Chandra Vidyasagar college dra first semester english major na tei ani hobbies ha ang cricket thni muso ani mn lai ha ang teacher ongni muso usungna hambai jotono khulumha ani bumungla Rahul Tripura ani para inke Megonat para e am pore mungke Bilonia Chandra Vidyasagar college poriyo first semester major history ei hobby inke am football thungna musugo dream life inke ang BSF bongna musugo hambai Next, Aurobindo College. Aurobindo College no station kanan by koine. Abani agalo BBMC College. BBMC College. Baskang final by koine. Aurobindo College no kanan by koine. Aurobindo College station kanan by koine no. Abani pare BBMC College. Baskang final by koyo. Abani agalo Kamalpur. Abani agalo Salenta College no Baskang final by saklai jago. Joto काम करeng doi ani mung mulai sani Srimung mulai Thomas Tripura ani Srimung Thomas Tripura Iron Sring tulai nau kelai Sri Aurobindo General Degree College English Medium first semester dera parai dong ani para sabare sabrom South Tripura ani enemy like teacher ani hobbies like legroom ni enjoy khai suno hambai jotono sarigam tini TSB aro TCB ni sini okra sakra dara bumi rona ani bakhabai no jotono yagbai romi khulmo ani sini mangla Well Tripura ani para halai Julaibari Salka Pila South Tripura ani rung sirungai noklai Sri Aurobindo General Degree College English Medium Agartala ani MN life lai ang PGT teacher master ongni musuwa ani hobby lai ang volleyball thuni musuwa arang ang mai mission ni musuwa nongna jotono khulumha TSB ayo lokthang TCB ayo lokthang Tripura do bhai ayo lokthang jotono hambai Sarigam jotono ani mung Ritika Tripura ani para hangkai Nepal Tila Dolai Tripura ang pore itongo Aurobindo College first semester political science major ani hobbies ongkha traveling hingkai ani aro aim in life ongkha teacher hambai jotono jotono khulumka sarigam TSP ni okra sakaratai dada buboi arani sakbak sarongna ani sinimongkha Susmi Tripura hingkai ani thai ongkha East Koromsara Lobomohan Para hingkai ani rung sirumung dong hingkai Sri Aurobindo General Degree English Medium College tai ani major hingkai political science ani aim in life hingkai teacher ongni hingkai tai hobbies hingkai indoor games sungni hambai
jotono ani bumo angka kokmari tripura ani para di bumo angka dumasara basna ruaja para ani porina ata poritongo Sri Aurobindo General Degree College English Medium Economics major subject nagoi ani hobby angka dancing and traveling ani aims angka teachers pulungka Khulumha jotono sarigam ani sinimung ungha Rina Tripura ani thaiungha Gurakapa Korbo Gumati Tripura angtabo Sri Aurobindo General Degree College first semester poritongo ani hobby sungkha traveling and ani ML laibungkha teacher hambai jotono Hello. BBMC College. BBMC College. Abonipuri Kamalpur College. Kamalpur College Abonipuri. Erpuri Longtrai Valley Gobdigir College. Erpuri Kailasahat. Sarigam jotono irophai manja phaijak ani dada bugoi ani sabak sarono jotono khulumo yaparo ani sinimo ongka Mon Krishna Tripura ani para ongka Sabrum Saur Tripura ang tabo poritongo Agartala Bir Bikram Memorial College Horgam jotono Setrani Dada Buboy and College ni Dada Buboy rongno khabai khulumo ani mok Sima Tripura ani Thaiongha East Pilak South Tripura ang tabok Bir Bikram Memorial College Education Major nagoi rongsrongoi tongo ani hobby ongkha musanani ani MA life ongkha IPS officer ongnani hambai Sarigam jotono irje phai mangja bangjak okra sakra dada buboi te ani sabaksa jotono hambama yaparo ani mangka Sujon Tripura ani parangka Kaptoli ADC village under Gumte district amporitongo tabo BBMC College BA first semester English major ani hobby singkha ang playing football hamjago ani aim in life ga TA territorial army hambai jotono sarikaham orophai manjakja ani dada boboi okra sakara rongno ani mongoha putungti Tripura ang BBMC College daro porewa ani kami oha Korbo Gumati district ani hobbies oha cooking traveler ani aims oha teacher jotono hambai Saikaham jotono Wilawo singin jada sunga te ani okra sakana te dada bobina khuluma yapara ani moha Holem Tripura Dararongno handirongno ani bumongka Joykumar Tripura
आं रयसाबारि चन्दिसपारा गुन्डा तुइसा दलाइ डिस्ट्रिक्टनि ओमफ्राय आं परिफेमानिखाय रयसाबारि इंलिश मिडियाम हाई सेकेन्डारि स्कुलनि ओमफ्राय आं परिफेमानिखाय रयसाबारि इंलिश मिडियाम हाई सेकेन्डारि स्कुलनि ओमफ्राय दाबाव आं बीर बिक्रम मेमोरियल कलेज अफ दंगो सेमिस्टाराव क'क्राझार ani em kai ayah sonani asam Kamalpur College, Kamalpur. Bini lagi select Gopdiri College, Long Trai Bile. Long Trai Bile. Avani agulo College Sahat Gopdiri Ram Krishna Mahavidyalaya. खुलुमगा जतन आनी बुमु सालका त्रिपुरा आनी पारा अंखा आसापुन राजा पारा आ तापरे तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कमलपुर दलाई त्रिपुरा हंगा ताबा मेजर हिस्ट्री बाय परे तो आन हबि अंखा गीता तामनाने हंगा आनी इमेल लाइव अंखा एसडीएम नाने जतन खुलुमखा जतन हर काहाम ए फ्रेसासो फाइ मांजांनाय जोंनि अक्रा साक्रा बायसं दारासं ताय आनी साकजालाना जतन हामबाय आफारो आनी मुंखा कर्मजय त्रिपुरा आनी थाय उनखा दनसिं रुवाजापारा ए आनी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कमलपुर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कमलपुर कावबरक सब्जेक्ट नावै आं परे दङ आनी आनी हबि संखा भलिबल थुनायते बक्सर थुनानै ओमफ्राय आनी जतन खुलुमबाय आफारो आरो सारिगाम जतन पहिलाव ए फ्रेसास फाइ मानजाक फैनाय अग्रा साग्रा आरो दादा बुबै आरो आनि साकजालाय बाक्सा फाइ मानजाक फैनाय रकनो आनि सिनि मुंखा बुद्धिजय त्रिपुरा आनि थाय उनखा वेस्ट नालिसरा सब डिविजन आमबासा दलाई डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा आं दाबो गभर्नमेंट डिग्री कॉलेज कमलपुराव फराय दङ क'क्राझार प्रजेक्ट लाबाय आनि हबि उनखा स्पोर्ट्स हकी गेम्स आनि इमेल लाइफ उनखा आं दाबो शेयार खालामलाक आसोंना हामबाय Sini apa jara bari kom nok short kai dakti namni introduction paire dei Solin Taripuri Koila Sahar RK Mahavidyalaya पहिला जतन खुलुमहा आनी मग दशिन्द्र त्रिपुरा kami unghat jenjamoni para is kontra LTV dolai Tripura tabok tujora longte be government degree college of first semester pori tongo ani subject oha major kokborok ani hobby oha cricket movie ani email live oha businessman jotona hambai पहिला को जतन खुलुमो इरफाय मानजक फैनाय अकरा साका रंगनो ते आनी दादा बुबा आनी साकसालाय रंगनो हामजंगमाय आफारो आनी बुमो अंखा शरन्ति त्रिपुरा आनी पारा अंखा छामुनु बायगमनि पारा आं तावरं सुरुंतंग माने अंखा लंगतरि बिलि गभर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीए फर्स्ट सेमिस्टर
political honors lagoi ani hobby songkha dancing and traveling ani email lefongkha kaisa teacher rongoi chini tipra dofano chuba chukhaini hambai खुलुमहा ani sabaksa okra chakra rongo ani bumong sopon tripura ang long library government degree college BA English major lawoi porai tongo ani hobby songha traveling dancing ani main target ongkha goal ani goal ongkha ang kaisa DSP ongni musu TCS officer TPS officer kaisa civil service ang ongni musu tani bagai hinalai chini buru kusuk kusuk jagao bolong bolong matungo tei kure hot kure rengnya sia benese ang jutu kaisa officer ongni halai TCS tiba TPS ang bono kisa sek coba cuk khaimano isuk so hani जतरा सारेगाम तिनिजा सिनि TSB program phai manjak hoinai chino okra sakra ara ani dada bubui tongnai ara ani saksalai rokno hambai ani bumongkha birsojoy tripura ani parangkha manikpur ang tabo pore tongmani ongkha government degree college pore tongo ani hobby songkha dance and singing ani email life ongkha ang kaisa singer nani jotone khulumkang jotono sarigam ani orono gorai okra rongno ani okra rongno ani khabai khulumai apharo ani aro dara boy ani sakjalai rongno kheba ani khabai hamjamai apharo ani mukha kone bara tripura ani parangkha samuno ang tabuje surung gitongmai ongkha longtrai bili government degree college BA first semester ang tab major borong lai pori tongo ani hobby songkha moi misongnai ani ML life ongkha ekta school lo teacher sungoi sairong phurungoi siarong siru kusuka nam sugoi and sini tripura to pharang no siarong sirugoi kusuka nam sugo TSB hamto sini tripura to pha kusuka tho jotona hambai खुलुमगा जतन एरफाय मानजक फैजाक नारवाय अकरारंनो आनि खाबाय खुलुमं याफरो आरो आनि दादा बबाय आनि साकबाक्सा गनो जता आनि खाबाय हामजंमाय याफरो आनि मुं सन्जित महन त्रिपुरा पारा मानिकपुर आं TSB आं लं ट्रेभेलिं गभर्नमेन्ट डिग्री कलेज फर्स्ट सेमिस्टार मेजर कपर लाइफ परि दङ आनि हबिस क्रिकेट होननानै आनि आनि टिचार खुलुमगा jotono sarika और TSB program phai manjak phainai okara sakara ani dada bobai ani saksalai rongno jotono hamjamai aphalo ani bumung ongkha college matiri pora ani parangkha doma sorang pore tongman changkha long drive bili and LTB government degree college BA first semester major kokborok nai pore tongo ani hobby song hari tagnani ani ML lai dongha teacher ongnani musungo jotono hambai jotono khulumha ani bumungha jono shakti tripura ang tau pore tongmani hai LTB government degree college pori tongo one semester ani subject ha kokborok major ani hobbies ha maima sungnai ani email id ha TSB na tuyai kam khaini musugo jotona hambai jotono sarigam and okra chakra oro nagorai manjak khana bono ani khagam roloi ani kholomo yapharo and dada boboro ani sasalai rongno ani bakhani hamjama roloi borona hamjama yapharo
ani bumongkha Kobita Tripura ani parangkha sangmono Karjo Kumar Rajapara ang tabo surungi tongo Longtrai Valley Government Degree College ani major subject kha Political Science first semester ani hobby kha Football and ani aim life kha Rajniti khaya Sini Tripura Dafa Sia Noyarongo Sagai Kusogati Sanani Bagai and Bukawan Sogo and Ang Je Sini Tripura Dafa Sia Doi Maya Lama Maya Amorono Ang Waisak Rajniti khaya Kusoga Kagai Borono Shiragai Kusoga Sini Dafano Disani Musuo Tripura Dafa Ayi Lokto DSB Ayi Lokto Jatono Hambai Jotana Sarigam, Ani Okrasaka Rong Kulumo, Ani Saksalai Rong Hambayaparo, Ani Bubonka, Raju Tripura, Ani Paraonka, Dumusora, Anta Long Drive Valley, Government Degree College of Dungsung Tongo, first semester Kogoro major subject level. Ani hobby volleyball, Ani email like Donka, Ang teacher Ongoi, Chiniti Tripura Sarongno. Purung nani musugo hambai jatono Sarigam jatono Idayo DSP program go manjak phainai okara sakra rok khulom go aro ani sakchalai basa phainai rong no hamjakma yafaro Ani bumung angkha Nomita Tripura ani para angkha Shamunuga ang poritongo Longtrai Valley Government Degree College go BA khaitongo first semester Political Major lagai ani hobbies angkha acting aro katal simung senani ani aim in life angkha samaj sebok eba social worker hambai Jotana Sarigam, Ani Bumung Kriti Mohan Tripura, Ani Para, Isan Rajapara Diwirak, Ang Government Degree College LTB, first semester major Political Science Life Poritongo, Ani Hobiungka Motivational Voice Nite Porinani, Ani Mongka TPS Officer, Jotana Hambai. First of all, my humble greetings to our honorable chief guests, respected judges, and everyone presented here. Thank you all for giving me these wonderful opportunities to introduce myself. My name is Resmi Tripura. I am from Jamit Chora. I am currently pursuing BA in Longtrai Valley Government Degree College. My major subject is education. My aim in life is assistant professors, and my hobbies is to serve foreign nations. Thank you all once again. Ramkrishna Mahavidyalaya, Kailasahat. Jotana Sarigam, Ani Bungha Common Tripura, Ani Pani Bungha Koromsra, Asa Zondrapara, High School Jage Porhimani Ongha, itu to me proper high secondary school, our president Puerto Ramkrishna Mahavidyalaya College, first semester,
kokborok major lawai ani hobbies lai ha my desk burinani musuo sini musuo ebra ani email live ha ani email live ha sini dofana mana chubai thali musuo asra hamai Jotono sarigam ani bumoha sumatipura ani para ha koramsara ang tau pare itu Ramkrishna Mahavidyalaya College Koilasara ani hobbies ha dancing ani email live ha business Pulano sarigam ani dara ebong boyrong khulmung yaparo aro ani saksalirong ani khani hamjama yaparo ang Ponjerodon Tripura ang Ramkrishna Mahavidyalaya College of Porio Samno class 12 school ang tawo pore tunggo Mahavidyalaya Koilasar College Kobro Jorlagwe ani hobbies ongkha dancing traveling cooking email live ongkha lawyer ongani hambai Ambassador district ang tawo pore tunggo Ramkrishna Mahavidyalaya College Kobro major subject lagay angga ani email live ongkha singer and ani Salongkaje Orophai Manjakphai ani Mapha Takhubuku Dada Boboshok Sarmem Shogna Mongkhai Romantic Tripura ani para Dumasora Bidmoni para ang 12 pass theka Hokutusha English Medium Higher Secondary School ang Tongo Ramkrishna Mahavidyalaya College of first semester kokborok major lagoy pore tongo ani muchung manong kha rina risha taknani ani imangong kha tisarungnani asungno hambai jotono sarigam ani takhubuk jotono khulumo ani bumung Ravikanya Tripura ani para bumung Dumusara Chandra Hongsa ang class 12 pass khaika Hokutisha English Medium High Secondary School ang tak pore tongo Ramkrishna Mahavidyalaya Koilasar College kokborogo major lagoy ani hobbies kai mai misongani ani email living teacher ongnan jotono na hambai Jotono sarigam ani bumung Kobita Tripura ani prani bumungka Samno Dolai district ani ang tabo first semester pore tongo Ramkrishna Mahavidyalaya College ani kobro major subject ye pore tongo ani hobbies ongkha angkai samsanani musungo ani email live ongkha angkai sa kobro teacher ongna musungo hambai Jotono khulungka ani Monjita Tripura ang pore thamani jaga ongkham Monogar class 12 school ang ta pore tongo Ramkrishna Mahavidyalaya College kokborok major notiyoy ani musuk mani ongkha ang joto borok bai mele tongna musugo aro ang mairo bolnani hamjago ani emang ongkha ang professor ongna musugo hambai jotono Tripura ani para sabno ang pori school ang tabukjai pori tungan hingkai Ramkrishna Mahavidyalaya ang polsas major tuye pori tungo ani hobbies hingkai mai ani terikrai tangani ani email hingkai IPS officer ani hamban Jotono sarikaha ani mo angkha Mamata Tripura ani purani mo angkha South Jalaibari Agabang ani college ni mo angkha Women College ona sangkha History Department ani hobbies angkha cooking ani MLI angkha YouTuber
हामबाय माखा सिनि 22 कलेजनि पार्टिसिपेट खालामनाय VIP program से करना है कोगमालावा program